Kuringana na Belio ni ati irathi ni irakwo mabuku makagurwo na arimũ magacokio kĩrathi o meharĩrĩria-inĩ ma grade ya kenda. Maya mothe akiuga ni magakorwo marũngĩrĩirie gũgĩkinya Januari ya mwaka tuthiĩte. Kama pesa haijafika, tuhakikishe pesa imefika kwa hiyo shule ili madarasa yenye inatakikana Januari ikuwe tayari. As we talk now, we have distributed 9.9 million books. Kila mtoto atakuwa na vitabu yake 9. Serikali imewaajiri walimu 20,000 mpya ili tusaidie kwa hii mambo ya grade 9. Juzi last Friday tulimaliza training ya walimu 60,000 ili watusaidie kwa mambo ya grade 9. Munene wake Minista wa Urimi Dagitari Andrew Karaja agitetera ritana ria thirikari ria guthesha mahiu njanjo. Biashara ya ng'ombe tutingitwara ng'ombe na kuuja tondu bururi wa Kenya wina foot and mouth. Ndungitwara ng'ombe na kuuja kana wendie nyama na kuuja utari na free disease free tire foot and mouth. Koguo biashara ya ng'ombe na either iria kana ya mathijaga nyama no mwaka ni rakoretwo ihotomete muno nundu wa foot and mouth disease na mirimu yengi. Maritie ume mwena wa Karima Mwaro Kandara kureme kunyititwo ugeni ni muikariri giti wa ruhonge rwa kungania igoti KRA Anthony Mwaura uria umite mwena uyu kuruguria waki wa irathi wabici na labu iria ciothe ikuhuthira kigina kia milioni 30 rungu rwa ruhonge rwa M-Pesa Foundation. Belio akiuria ona honge ingi kiumbe kuhura njeki mathomo bururi-ini. M-Pesa Foundation has come up with a program that is known as Citizen of the Future. And the purpose of this program, Citizen of the Future, is to ensure that every single child in this country can access quality education in an environment that allows milioni hizo 30 tisi yakwa tisi yao ni cianyu nimoigwa koguo no kinya turore mbeca icio tutigire ni cia huthika wega na twakirwo indo ria ciagiriire. Ngiribotera Inooro TV kuma Karima Mwaro Kandara muhuro wa kaunti ya Murang'a, njitagwo Joseph Wachira.